Kajing pulih na kasithi Paulus bakho syaki Kristan harum. Kalenong kabasipau kadikot kabakhandai du bakat pra. Lada pi pla dikiramiang sento jeng pi bau Jisu long trai. Bat pinget hakadono jeng pi bau blay lapan mi pat ya u na kajing yam. Pin lai im. Na bau briu ngait dakadono jeng u bat kom ta lapan kesan yu u. Adu pla dikiramiang sento jeng u bat kom ta lapalai em ya u. Kajin tho kaong omdon ubangit ha u uban sya penlek ran. Na ba omdon jeng ya pera padeng uju badu gring. Uju utrai ulong kenrat ya baro. Bat uthe kerhai ya kaspa ba jeng u halor kitu baro ki bakot kerpat ya u. Na ba jar bakot kerpat ya kerteng utrai un lai im. Henry kumno ki breukin khot kerpat yau ta hau ba kim shem langit. Bat kumno kin ngai hau ta yau ba kim pat ju sneu. Bat kumno kin yo sneu klem unong yalap. Bat kumno ki breu ki la ban yalam. Lem dala pha eki. Kumbala tho kanno ki internet ki gijat jong kitu ki bayalap ya ka kubur babha. Henry baro kim shem la patiaw ya ka gospel. Namaru isayaw ong kutrai mano bala balangit ya kata ka balu yo sneu nangi. Kumta ka jinget kawan na ka balayo sneu. Bat kata ka balayo sneu kawan da ka jingelap yaw Chris. Henry nga kali hato kim shem layo sneu. Da shisha kilayo sneu namar kasur jengki kala sapriang kaleng ka perthai. Bat kiktien jengki kala poi syadu ki bakut ka perthai. Kaktien jang utrai. Kasam makat kendai kasur jengki ka sapriang kaleng perthai. Kibneng ipan banai ka burong mublay. Bat kasahit baneng ka pan iya ka mati jeng u. Kaway ka sengi ka pan banah kaway pan. Kaway ka miet ka ajeng tip ha kaway pan. Kasur jengki ka sapriang kaleng perthai. Omdon jengkren, omdon kentien. Omdon kasur ya ka ba syam layo sngaw. Kasur jengki ka sapriang kaleng ka perthai. Bat ka kubor jengki syadu ki bakut ka perthai. Kasur jengki ka sapriang kaleng perthai. Kajing pulih na gospel bakut kat kum Matthews kalenong gabasaw kadukhat kabakat prahadu baar puar. Kat bau Jisu dang ya harut kaduriaw Galilea. Uli i arngut si parao Simon. Yaw bala Saint Petrus badu para jung Andreas. Baki dang ya berjar ha kaduriaw. Naba kilalong kinong tong dok ha. Tiulo ong haki alebut yang nga. Bat ngan pelong ipi kinong tong brio. Markum ta kila ino yala kijar bat kila bud yu. Lalet kam syakmat bolu i sa ye weipan. Arngut si parao Jacob ukon jang usebadi bat Yohanes para jang u. Baki adon hakaling bat usebadi kupal jengki bat kidang ya serdab yala kijar. Bat ulakot iki markum ta kila ino ya kaling bat yala kupa bat kila bud yu. Ka gospel jang utrai.